kilohertz. Enod sa Bareta. Enod sa Gamos. Oras alas 10:34. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Tando ay ginto. Ibang ginto. Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben. At ibalik ang happy YouTube channel now. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Bimeg Integra Worm X. Bilis galing. Bilis tanggal ang bulate. Now available. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay Mga tugang, good morning sa Saindo Gabos. Peralta out. Mardila in. Alright, mga tugang Paragos po ang seremonya dyan sa Albay Astrodome. And nakatapos na pong magsumpa sa Sainda pong o sa Saindang office ang mga board members kan First District. Sina board member Victor Ziga Bragain sa si Baby Glenda Obongao. Natapos naman magsumpa si Honorable Raul Rosal, si Melissa Abadesa, pagkatapos si Honorable Vince Baltazar. And then nakasumpa na si Honorable Eva Ribaya at saka si Dante Arandia. Ngunya nagsusumpa ang mga tugang si Gerardo Palmiano, kan 3rd District, Cabalbay. So, apat sa 3rd District adi. Yan po tabi ang pasunod-sunod. Ininot ko na sa mga board member and then paitaas, no? So, alatalaton ta, mga tugang ta, nakantawin man ang sa tuya pong coverage team. Ilog tang pagsumpa ni Mayor Noel Rosal. Sa indang siring ka na unang bitang ko kasubago, mga tugang. Yao nakapatong ang sa indang kamot, walang kamot sa Biblia. Iyan po tabi, kapot kan sa indang kaibanan sa pamilya so Biblia, nakapatong ang walang kamot, mga tugang sa Biblia habang nakaitaas man so tuong kamot. Kasi nagsusunod naman po kay Honorable Executive Judge Elmer Lanuso, si classmate. Siya pala ang presyaan niya nagpasumpa, o visiting officer. Nagpipirma na si si board member Palmiano, mga tugang duman sa dokumento. And then pipirma na naman ni Judge pagkatapos bubukta kaning dry seal
nagpapatunay na silyado na mga tugang ang sa iyang pagsumpa sa office. Ngunyan pong petsa Hunyo 29. Okay? So yan, tapos na si Honorable Palmiano. Ang masunod mga tugang na masumpa board member kan 3rd District kang Albay, mga tugang si Honorable Jesus S. Salceda Jr. O yan po tabi ang ang pasunod-sunod. Subali apat ang board member duman mga tugang sa 3rd District. Jesus Salceda Jr. Yan po ang pang-apat na board member. Okay? And pagkatapos ka iyan, inta kasama di masumpa si Vice Governor elect re-elected Grex Lagman, iyan po tabi, iyon iso pinaka momentous moment mga tugang sa probinsya kan Albay, particularly di sa pagsumpa into office ni Governor-elect Noel Ebriega Rosal bilang gobernador mga tugang kang probinsya kan Albay. So iyo yan ang mga mga opisyalis niya to na matukaw sa lagpuning 3 taon sa probinsya kan Albay. So 3 board member sa 1st District, 3 sa 2nd District, pagkatapos 4 mga tugang sa 3rd District ang Albay. So yan ang yan po ang ang minakumpwesto kan sa tuya po ng mga opisyales sa Sangguniang Panlalawigan. And then Vice Governor Grex Lagman ang magiging presiding officer kan Sangguniang Panlalawigan. And then sa gobernador bilang executive officer kan probinsya. Okay? So balikan ta na po si Ans Galero, mga tugang habang nagsusumpa si Jessa Salceda. Okay, so tunan natin. Kina natin ang report. Ali po dyan sa luwas, mga tugang. Ans Galero na sa linya. Ans, please kami na, Ans. Yes, Marina Agagaray, Sir Mar. Kakatapos lang kan pagsumpa ng gabos sa mga board members buod sa prepare for the representative ng mga Albaya. Ini saro-saro na pag-apod daw officer authority board si Apitan of Senate pagsumpa si Executive Judge sa Elmer Lanso. Sa primer dito, board member Nicole Liga, board member Glenda Mugao, board member Nick Tagay. Maglalang sa dito kan Albay, yung board member Ronnie Rosal, Labisan de Magdasara, at din man si Aday sa Amanesa. Dito Dominica Third District, board member si board member Justin Malviano, si Salceda, board member Eva Rimaya, at si board member Dante Aracena. Sa mga oras din nga natin Sir Mar. Ngayon siguro nagpuputol ang boses ni Ans. Garo nagpuputol ang boses ni Ans na senior. Sige, good. Sir Mar, at pagpasumpa info kay Vice Governor Attorney Edsel Grex Lagman. Ayun, Attorney Edsel Grex Lagman. Iyo po ang ang masumpa into office. Siyempre kaibanan so kapamilya. And then papasumpaon po ni Executive Judge Elmer Lanuso. So yan, preniparar na po ang Biblia kapot kan aki. Sarong sadit na aki. Yan. Na babayi. Ayan. Para po duman sa mga kababayan nato. Nagsumpa na si Honorable Grex. Iba man ang kapot. Hans. Yan din nakakapot sa Biblia si Honorable Grex. Ayan. May kapot ng kapot. Pupunta mo nga boss. At yan ang importante. Dapat para sagrado ang pagserbi. Ayan. Okay. So, madali man sana pala na doon ang mga seremonya. Medyo madali man lang kay Sir Mar.
Panginoon din ni Executive Judge, tapos ulit itong mga sumpa na elected officials. At Katungkulan at ng mga iba pang Pagkaraan ito ay gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. pagkaraan ito ay gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas Governor, Na aking itataguyod at Ano yan? ipagtatanggol ang konstitusyon ng Governor Pilipinas. Rizal, ano? na aking itataguyod Ayan, at ipagtatanggol okay. So, ang konstitusyon ito yan, mga ng tugang ng Pilipinas Na tunay na sa tuya po mananalig ng at seremonya tatalima ng ako yan. rito. Pagkatapos ka ng Tunay ano, na ng mananalig sistema. at tatalima pagkatapos ako rito. Na susundin ko ang mga batas, Nasusundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, mga kautosang legal, Sa ang mga dekreto, sa mga probinsya niya, na plano niya, 100 days, yan na sa yung constructive ng gobernador sa probinsya na tayo. Sa Ayun. mga oras ni Sir Mark, tapos na magsumpa si re-elected Vice Governor under the Executive maiiling trigyan sa iyang pamilya, yaon si Alcalde Cruzel Lagman Budistro Aha. na syudad kay Tobaco. So, alam na po tayo, siganap na po tayo si Congressman Edsel. Pero sa kanya, mara inilipin sa pagtiripon yan, tas na ito na nagtukaw na sa tukawan and lamesa yaon sundan ni Executive Judge Mauricio. Nagpirma. Mangyayari ang pagpirmahan. Yan, mapirma si ano yan, nagpipirma na si Vice Governor Grex Lagman, and after kan mapirma, ang pipirmahan man ni Executive Judge Lanuso and then Cecilio Haning Trisil. Yes. Ayan. Actually, tapos na, nag-abrasahan na ng duwa. Kung ninaante ka na ta at inauguration ni Governor Noel Rosales. Yeah, may announcement na. Okay. Mga tugang, alatong tapuang ano yun ang final moment na ini. Momento na pigahalat mga tugang, ano. Ilawag ta na yan, ano yan, bilugon ta na yung pagsumpa ni Governor elect Bichara, Governor elect Rosal, no. Okay, so ayun po yan, para po duman sa mga kababayan natin ang sa tuya pong pagtugay-gay dyan sa ano ni right hand and repeat after me. Ako si Ako si Noel Ebrega Rosal na ng Cruzada, Legazpi City, nahinirang sa katungkulan bilang na nahirang sa katungkulang bilang gobernador ng probinsya ng Albay. Okay. Ay taimtim na nanunumpa, Ay taimtim na nanunumpa. natutuparin ko ng buong husay at katapatan Natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan. sa abot ng aking kakayahan Ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng iba pa. ang mga tungkulin ng kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pa. Pagkaraan ito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas Pagkaraan ito, gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Pilipinas. na aking itataguyod at ipagtatanggol ang konsesyon ng Pilipinas Na tunay na mananalig at tatalima ako rito. na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang mga batas, Nasundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, mga kautosang legal,
at mga dekretong pinairal ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. at mga dekretong pinairan ng mga sakyang itinakdang may kapangyarihan ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang pananagutang ito ng walang anumang pasubali o hangaring umiwas. At kusa kong babalikatin ang pananagutang ito ng walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihanawa ako ng Diyos. Kasi nawa ko ng Diyos. Congratulations, Governor! Congratulations, Governor Noel E. Rosal. Governor Noel Rosal. Excited na ba na sigaw? Masakira po din si Sir Mar sa pinapakawag ko na iling mo na talagang standing ovation at mga tao din kan si Governor Rosal na at sa pang-mismo ni Executive Judge at Napanganit si classmate? Talagang ma-festive na mari ang lugar nindo, ang sitwasyon nindo dyan. Color pati ba niyan? So yan, sabi ni Sir Mar, tapos na ang pagpirma, nagugunta na at hindi na highlight din pagpirma. Mataon ang kanina grand address si Governor Noel Rosal. Nagugunta siya yan. Okay, mga tugang, ang inaugural address ni We now come to the highlight of this program. We will be listening to our newly inducted governor for the delivery of his inaugural address. Ladies and gentlemen, a warm round of applause please for Governor Noel E. Rosal. Thank you, Dorothy. Please be seated. Salamat pong maray. Allow me first to acknowledge my number one idol. Siguro day na aram ang kagabos, the very first day that I entered my political life as a barangay captain of Gogon in 1989. He was always with me. Although wala na si Mama, para pakanta po si Papa, the Engineer Nonong Rosal. First time, I have served 6th term as mayor. Ini sa number first na nag-attender siya. Kaya salamat kay Papa. Salamat. Siguro gusto niya man mailing, so pinakapugi niyang Of course, my wife, the mayor-elect of Legazpi City, Carmen Geraldine Rosal. And gusto ko na introduce man sa Indo ang sakuyang pamilya. We have Princess, takat-katabi, taas-tabi si Princess. Princess, Gerald, and ang pinaka-kuwang ko, pinaka-prinsesa ko, si Jillian. Okay. And of course, di ko nasaro-saroon mga brothers and sisters, and my members of the family, sana mga auntie ko sa Ligao, and other parts of Albay. Pero i-mention ko ini, si Uncle, siya ang leader. Ginibo ko ini, manager ni kay Bangko, pero ginibo ko ining leader sa 3rd District para pakanta si Uncle Lelel. Yes. And siyempre gusto kong acknowledge ang satuyang mga magiging partner ta. So mga ibang mga mayors I will no longer mention, pero gusto ko i-mention siyempre ang satuyang mga servidor na magiging partner kan sa tuyang provincial government. The congressman of although wala sa Digdi, the congressman of the 1st District Albay, Congressman Edsel Lagman. Para pakanta po. Yaon po si Mayor Crisel, just send my regards. And of course, the 2nd District of Albay, although wala sa Digdi, pero yaon so pamilya si Giselle, my darling, Congressman Joey Salceda. And of course, my brother in Mason, he was just raised as a brother, the congressman of the 3rd District of Albay. Para pakanta po, si Congressman Didi Cabredo. And of course, also a brother,
kami mga brother, mga mason, you cannot enter our fraternity. Kung ang mason, mga masunurin sa asawa yan. Ha? Kaya pagpakanta po, si Congressman Apid de los Santos. And siyempre yung ating mga board members, ang members of the Sangguniang Palalawigan, masasala pa ako. Headed by our Honorable Vice Governor, Grex Lagman and his family. And siyempre po, my fellow workers in the government, yung mga mayors, members of the Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlunsod. Dahil ko na po kamo sa roon ang mga members kan mga barangay, especialmente ang sakuyang pamilya for more than 33 years of my life, daligan ng mga barangay ng Legazpi. Para pakantindog daw sa mga kapitan. And siyempre, kung may pamilya ako sa barangay, I would like really to inform you, ang sakuyang mga tagahanga ko ini, kaya ayaw na ko digdi, ang sakuyang pamilya sa Sangguniang Panlunsod, headed by the Honorable Vice Mayor Babis Cristobal, patindog tabi ka mo. Dahil lang nindo aram, yan ang mga rason, kaya ayaw na ko digdi, saro yan sa mga rason. And siyempre tabi, ang satuyang mga leaderess, I don't want to mention names, baka may malingawan ko. Aram nindo yan, in behalf of my family, from the bottom of my heart. Ang satuyang pinag-iribanan, bako karaw-karaw, and you will always be, no matter what happened, mala na ako sa politika, you will always be a part of my memory. Salamat po sa Indoga Boss. And gusto ko, kasi pagtuga ang pigtaraman ko kaya siya, aram ko, he was the chairman of the, aram mo, we were divided during the recently election. The people, not only in Albay, but the entire country, we were divided. But what makes us unique Filipinos, I tell you, here we are again, hand in hand para ipadagos. Kaya gusto ko i-acknowledge, he was the chairman of the BBM party. Ang ihado ko, para pakanta po, maybe the incoming undersecretary of DPWH, Dibar Robrigado, para pakanta po, makakatabang yan sa tuya. Yes, and siyempre, kasubago, rinanin ko siya, kang ako, nag-mayor sa Ligao City, nahiling ko na saro siya sa mga dapat ang iduluhon, dapat ang pangarugan, and I'm so happy that he is back at the helm of Ligao City to work with. Kay puhan, pakusugunta ang pundasyon ta, kan sa tuyang paggugoberno. Ang idolo ko, gusto ko special mention, pasensya na subang mga mayor, our former congressman, former governor, and now the mayor-elect of Ligao City, Don Fernando Gonzales. Panagpaganda po. Wala na ba akong nalingawan? Of course, the friends from the media, of course, my family, for almost 21 years of my life, the city government of Legazpi, headed by our city administrator. And gusto ko man i-acknowledge my new family now, the provincial government of Albay. So, sa Indoga Boss, tabi, maray na aga sa Indoga Boss. I would like first to expressly my sincerest gratitude to my fellow Albayanos for this opportunity of serving and leading our beloved province of Albay. The trust and confidence that you have given me will be the foundation and my inspiration in the next 3 years as your governor. I humbly face you this morning, the privilege of accepting this challenge. But I know, pagyaong kita gabos,
kaya tagabusin eh. I would like also to make mention this morning sa mga daig nakadigdi sa tuya, lalo na sa mga binisita ko sa mga isla kang Cagraray, Rapu-Rapu, Batan, West Coast, and other areas in our province. Sa mga gurang, senior citizen, para uma, para sira. Dahil ko malingawan, pinalakaw ako, nagbaba ako sa isla kang Batan, maniwala kang masakoy, napapaluwa ako. Naglakaw ako from Mangkao to Galicia, which is more or less 10 kilometers, 5 hours to meet people. But I tell you, my 18 years as mayor, dumang ko na araman na bako pa, papalan ito ang pinaka-serbisyo ko. Meeting these people really improved me as a person. Mga tugang ko pong albayanos, ini ang pinakarason ko. Kaya, so nagdadangog ko niyan, sana live kita ko niyan. Arab ko nagdadarangog sila. Tapos sinabi ko, pag ako nag-inauguration, kung kita swertihon, magdangog ka mo tabi. Sabi ko sa inyo, kung nagdadangog ka mo, so sa indong mga agrangay, ang sa indong mga tugon sa kuya, yaw na po ang sa indong gobernador. Linaag na ni Dudigde. Yaw na ako digde para sa indo. Dito sinapaglingawan. Ladies and gentlemen, but we have now to set aside our differences. Every albayano should now participate. Nobody will be left behind, I tell you. My mandate is clear, to take care of the welfare of every albayanos. Dahil no paglingawan po yan. Yan sa kuya, ang mandate is very clear. And, pasensya na ka mo, I did not really prepare a written speech. Kung pwede record mo na sa natanganing, pwede ako nindo, sabi nga ni, ano nga yung tinaram ni Governor? But I would like to make mention to you, when I roamed around Subalbay, number one, our economic recoveries will be on the top of my list of priorities. Kay puwan pakarayon tene, ang business and job opportunities will be also my second priorities. And nextly, to our businessman in Albay, I will help our 15 municipal mayors, 3 cities mayors. I will now be ready to work and listen to you to improve our business climate in Albay. Let us go now global. Let us prepare and take advantage of the national and even international investment in Albay. I tell you, if we can do that in other provinces, why not Albay? It's about belief, it's about the leadership, and it's about our dedication. Our healthcare should be upgraded. Our power supply, I will use the full authority of my office. Mga namumutang kong mga kababayan, to restore and of course improve the services of our power supply. I already started that as early as when I was proclaimed as winner in the just recently concluded election. I tell you, my friends, heads will roll, and I would like to, as promise you, papakarayon ta ang kuryente ta sa Albay. Next, I would like to acknowledge our services, the very essence of our governance. I would like to commend His Excellency President Rodrigo Duterte for initiating the Anti-Red Tape Act of the Philippines. Ako naniniwala that nobody is above the law. I would like to assure that the provincial government of Albay, and this include as the component city and municipalities of Albay, that we will fully implement the ease of doing business. We will help you as what we did in Legazpi City.
For our environment, we have to ensure this is what it takes to have a good environmental program. We will now support na single plastic policy. No single plastic policy tinalbay. Babalikan tatabi ni. I would like now again to ask all the mayors, the Sangguniang Palalawigan, to be appointed as task force and calling now all establishment in Albay. Kay po hanggang magpreparar, ibabalik ta itong issue ta about plastic. And this should be not only because I am the governor, but this should be a way of life in Albay, as what we did in Legazpi City. For our agriculture and fisheries, I have roamed the rounds of Albay. We have to upgrade. We have to stop those programs which would not directly benefit our farmers and fishermen. Iyon na po ini ang pigaalata. I don't want to compare with past governors, but I tell you, I was with them, I was in the grassroots, and we have really to stimulate, we have really to put more funding, and this I will ask the Sangguniang Palalawigan to help our farmers, our fishermen, and the goal now is food security in Albay. Palapakan po natin ang mga sectors natin yan. Maraming batas ang national government that really affected our fishermen. I am not moving mountains. Hindi ako nagapangako. Aloy na po akong servidor. But I would like to grab this opportunity to negotiate, to help these fishermen na sa pagiling ko, nagapadago sa nagapahirap kan sa tuyang mga katugangan. Now, I am calling all those people who think that they are above the law. This time, under my watch, nobody is above the law. Nagtabang ka man sa kuya, o kita miridbidan, but remember, I don't want name dropping in Albay. Ako baga pirming yaon sa mahiling do sa opisina. Ang pangunin do ako, and mag-ulay kita, but this is the first directive o request ko sa Indogabos para kita maray ang satuyang pagpadalagan sa Albay. I hope you agree with me. Okay ba? One of those issues plaguing our province is the natural resources, our quarry. I would like now to issue this statement because of the clamor of our people. I don't want yet to elaborate everything, but I would like to assure you that I already formed a task force para mapakareta ini. But before mapakareta ini, sa paglibot-libot ko, ini ang request sa kuya kan mga Albayano. And maybe one of the reason why I'm here in front of you. And with this, I would like now to issue a directive to suspend the quarry operation in Albay momentarily. And rest assured that my first directive now, I ask now the support of the DNR. Of course, the office. We will now review all the existing permits that we have. If it is that it is within the extent of the law. On the side of the economy and those doing business for quarry, rest assured, we will be fair for you. We will always be fair for you. Because remember, the many programs that we will have to face in Albay, we need to raise the fund. As we all know, we have now the Mandanas-Garcia ruling in effect that would benefit the lowest local government unit, even the barangay, the municipalities, the cities, and the province, an increase in the internal revenue allotment. But I tell you, there are also devolved functions that we have to work. For me, I have seen the budget of Albay, which is now about more than 3 billion. For me, the needs is very high. It will not be enough.
we have really also to make use of the God gives natural resources. Pero mga kababayan, kaypuhan lang, bago ang negosyo, ang kapakanan, ang buhay kan tao. Yan ang satuya, Perbing Gigabuan. And now part of my administration, peace and order will always be on the utmost concern of the government. We will now grab every opportunities. Just recently, Legazpi was awarded, would you believe, of all the major cities, the 100+ cities, we were rewarded as the first next generation 911. And I'm happy to inform you that we will bring this in the province of Albay. When I see the province of Albay, we will upgrade also. Di man pwede na day kasabay ang satuyang mga munisipyo as in ang satuyang mga syudad. The funding will not be all from the municipalities. It will be a shared responsibility. Just trust us. Kay Puhanta, we have to improve our response in Albay. If they can, we have to be now be at par with other provinces. Now, ladies and gentlemen, for our available programs for ease of doing business, let us now grab every opportunity na meron tayong mga template for our e-governance, especially yung ating mga programa in paying our taxes, in paying our business taxes, the real property taxes, whatever available, tatabangan ta ang mga munisipyo. And lastly, I want to not use or consume your time this morning. For our barangays, our various sectors na sinabi ko baga, ibabalik ko. I will ask the Sanggunian, we will strengthen the Albay Development Council to be composed, of course, by the municipal and city local government, the Liga ng mga Barangay, the accredited non-government organization. Like what I did in Legazpi 21 years ago. Why Legazpi? Di ko man masasabi na ako lang ang pogi dyan. There is no monopoly for any development, I tell you. I want to inform everyone. Di ko po pigisadire ang pagdakula kang syudad o ano man ang mga programa. It's about the concerted effort of everyone. And I would like to make mention, siyempre, Congressman Joey Salceda, para pakanta po siya. Ako, Bicol, party list, kasarabay tayan. Ang probinsyano, party list, and other institution who has helped us. And I tell you this time, may request lang ako sa mga congressman ta. Because of the dire needs now, kan mga kababayan ta. Bako man ako, di ako nakikialam. Pero para sa kuya, kung may mga fundo kitang maabot sa Albay, ang request ko lang sa mga congressman, sana ang prioridad ta sa master plan kang kada munisipyo, kang kada syudad, as in kang kada Albay. Iyan ang request ko lang talaga mga tugang. Why? When I went to Ginubatan during the campaign in Travisia, nahiling ko, we have billions of money. Mahirap ka sa mga tao. Dumang ko nahiling, nakaipuhan ang satuyang koordinasyon. It's not about the money. It's about the programs or the project that will really benefit the people. At the end of the day, we will all be measured. Mga kapareyo ko, servidor, bako kumpara ang kinadiratang kwarta sa satuyang probinsya o kaya sa satuyang distrito, baka pwede pa kita pagdudahan. But for me, what is important, what we have accomplished. If ever, ano ang benefit tinauta sa kada sektores ng satuyang syudad. So mga tugang kong albayanos, sana nasa radyo ako sa mga babalikan ko gararay, sa mga nakaulay kong mga gurang, sa mga parauma, parasira, sa gararay, iguana ka mong gobernador.
Kaya mga tugang, bago ko magtapos, inigiraray, salamat sa inyo kabos for this opportunity that you have given me. Nobody thought that as a wrong barangay kapitan 33 years ago would be in front of you as the governor of Albay, and this will serve as an inspiration for everyone. Na paano kita nagtrabaho, pag tiniwalaan kita kan mga tao, you will have to lead your people. So once again, salamat sa inyo ka, boss. God bless our province. Salamat. Kanto akong gobernador, kan probinsya ng Albay, si Governor. Yan ang nakabilugan pa sa Nesboyang Corporation sa Albay. So, sa aga-abangan, nag-release pa ang local Kaya bahal ko lang yung tanay, presalita na Richard Asura. Hindi ako man po si Aske, pero salamat. Thank you very much, Hans. Mga tugang, yan na po ang kabilugan kan ginibong inaugural ceremonies ni Gobernador Noel Ebriaga Rosal asin kan sa iya pong mga pagiribang ilidong opisyal sa probinsya po kan Albay. So maliwanag po ang mga pahayag sa mga masunod na mga programa sa saro-saroon ta po yan. Okay? So sa indo po ka, boss. Congratulations, gabos. Kami po ay magbabalik, makalis lang po kani. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. Pampers. Upgraded Pampers Pants with Rash Shield, our biggest savings ever. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Unilab. Pagbibili ng gamot, dapat yung subok. Trusted at di kalidad. Alagang tunay. Alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Bimig Premium. Now available. Hanapin na sa inyong mga suking tindahan. Beer na beer. Tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Sa indong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Straight o bahid lang makapitin. Kaya ang sipon gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o